Amar sonar Bangla ba English chi agan skagen chmode My Golden Bengal aro achkuchi aganode angni sonani Bengal. Yan Bangladesh ni national anthem nga aro ya national anthem ko reangpa October ni Kogrix ni tarik ko Assam ni Sri Bhumi district ko District Congress Committee meeting o rengani gemen adita jigrikani rang pawang ha aro yani gemen sandiani ko dakna Assam government getani ko baw na ha aro yani bidungo mengsa case ko file kae yano jak tunggepa manderang ko rme niam geta wamang ko sajaw ngenane ba Assam ni Chief Minister Sri Himanta Biswa Sarma aganang ha taude ya Amar Sona Bangla ba My Golden Bengal ya git kora sawa aro basako tariachem aro My Bilsioni depet ya git kora Bangladesh tara asungni national anthem dake ragata chem yano anchen khandake knanga yan Amar Sonar Bangla ya git kon anchengni India ni Nobel Prize manggepa Rabindranath Tagore recha chisku bonga bilsio bukotaha ba seha aro ya git ko seani muksongani de Bengal ko skang pachangna bak takani ko namnukchae jegalani chingtasa ya Amar Sonar Bangla git ko de Rabindranath Tagore tariachem diba recha chisku sosnisa bilsio jen somoyot Bangladesh skangode East Pakistan wa men Pakistan uni jaktel wahon ya Amar Sonar Bangla git ko andang tangni national anthem ta edop ka ha ba jakal ha taude unoni Bangladesh ni national anthem ba ha dege mangna mijari ang ba October ni Kogrix ni tariko de Sri Bhumi district jekon skangode Karimganj district nem ngachem uno district congress committee ni meeting o ya git ko saksa mande rengaha uningemen yan song ni mandirang ko mandira gijagta nga aro India ni national anthem ko mandira gijani nga aro anti national activity nga ne Assam ni chief minister ra yani gemen namnek jai mengsa case ko file kae jemangan yanu jak tonga chimwa mangko eres kae niam beta saja gen nimna aganang ha ndi ba ya git ko abachingi je mandian siachem wadian chingni Indianin Nobel Prize mangpa Rabindranath Tagore jeyan anchingni Indiani national anthem janagana mana kuba sia wa mandian Amar Sonar Bangla git kuba siachem